Radio Bulan Dua Vata Mekauti Kenda Vata Mai San Francisco ki Burubura Sema mai ngai waseani. Turukan marama terbuka kino ane leo ni sambulo benaka nangauna en radio bulan do bata sibi to bikin tolu en bitu na miniti en bibo no da so timbeko ni sabatu mikin na kabi bin karabi ni tayo pedila no no ni do bin karabi sampai di bulan libi kemuni na leni matu wal toka en kabi di singa lutu lebu ne katul so bulu singa di bulo maci en bagi benaka no turang ronon do lu ro sanga bulu katolu kala ni tuntu ni tabi da baka torchu ngono go so sanga katalau chiko en sa di buru buru te kina ma no do no lo mani vici so baka singa lebu tu so sabaga kabi sar
sara na ngono go ya sa baka binu bina katagi chuko na ita binu enda ngarapa toka na ngono go na bi korba bichi me nondo puno lomani bichi na be korre taka oni ndo ba chuko mekina be puno ni taka lomba na monito lili bogito ke ka soumi na lomani basi na mini bansa abo bultan ngabi kemuni na siamo chuko puno lebo merke mai na kena state to do sara ndo bulu bina katala mai Hawaii mai na East Coast bekento California ndo bulu bina na korturang mai Sacramento kento endo barong chuko na Bay Area mai na be puno ndu eso enda ndo ba chuko na puno lebo merke sa ba ka sabu itu na bombulo bekenda na kabdi bingarabi enda ya sangan bisa una nonda wala nonda program ena galeta na vitu na koloko ya enduanga na program mo na tega buta bekenda ni kuya na nonda viti ke ngas ni buli Paula Geretti se Dr. Paul Geretti kelanda bagita bisa bagalebu na kena bagale chuko bekenda nonda bono lo manio vici ando bagita bitu na nonda karabi ngon na ni Pasifika chuko talanga na tempat ni tobo gino bo sa viti ka ndabo bibina ke ni rasulia chuko na non rangauna merna mai talno manda bekenda sananda kene bagarau to ya en ve kabini lotu levu na lima na kaloko na kabi sana nando rongo chuki na programa na sebu chuki bekenda na kabi bingara binida ya semberni tosu chuki na programu tu do sarangori de rerianga na rongo do mandeni okenda na nonde rongo na ngono sarangango ochia enda sana ngai tomana juga ni na sambu tarona nonde to programu na kabi bingarabi enda sana rongo sarmanda na nonde rongo anda bago binaga chiko ken rawn ni na sambulong odi chikina orto na biokane mai bichi na kabi bingarabi ndai ya ni chuko na bakasama ani nda sisanga chuko me ndarongo de nonde rongo ena kabdi bingara ndai reunion ni nangai pola chunga mai na vikato do sar uni ngandria pada serre na vikato do baya ena ya kabi nagni kuwa enda nangai nonde tabi chuko menda nangai enda nangai bulongo di irchikani kina na biokani erando pada chuko mai na ekabi de bingarabi enda bago do tale kita bai kemuni ndo tale wasingo na radio bulon do baten sibi kendra tolu hiyo sibi kendra tolu tini na miniti na ekabi de bingarabi enda bagan dikheba nabu noy ko FL engarabati kono tubu ni kena ni tugu ke ne kena maroi ne tubu karavuli bambi napa kaulisme itali esa loriti kona be kambani ni tarvale na nondaban wani ba sauni daga ga senga ningarabina daga na non rayali tu boga tawondo donu esa turro talenga na non robanga tagati ko nando tarabal na bata ni social media na non rando umbuta kina na be kai so era raw ni rangaraba karsa rawata tigo kin na undolu nandola na lavo ngani laking garaba na daga ya thingo mara na Consumer Council of Fiji and don rotul sungabul
kunrongo e na tolu na embaki sauti e waraitaka na tumbu ni thaka ni vei pakaloloma takiongo o giveira na nrau na leo ni bonua. E na ndona kise tingo mini sa somi uti ndona nrau tolu sanga bulu na undolu na ndola ki na ndua na kambani ni taravale e na chanwiri ni rono ndolu rosanga bulu gandua. Katiko na baka nui me baka tapari na taravale ungo e na rono ndolu rosanga bulu gandua. Ia me dhava mayungu e sember ni pi mama na tar ni valoya. E sala ki baka buna me laki rende tali na uti na vale kata tanra tagatu me na dhuruma e na November ni rono ndolu rosanga bulu gandua. E sabaro taka na mateni tu e lima na undolu na sekolah sivini Technical and Vocational Education and Training sena TVET i arotanga ni tolu sanga bulu kalima na pasende. E tukuna na minista ni daka ke na nraki go ro Filipe Tuisawau ni andike na report ni Fiji National University ni ronondolu rosanga bulu garu ronondolu rosanga bulu ka sanga ni kuniki na indone tugutugu ni atoye butaka na FNU na Technical College. E tukuna ko ro Filipe ni bagai labutaka na yaya ni buli maina non-rei labo na taxpayer ka tigona kene sobo labo na 1.5 na milioni na dola. E tukuna ni mateni tu e asulia kina FNU e rosanga bulu kawalu na milioni na dola e na ronondolu tiniga tulu ka pasanga bulu ka 5 na milioni na dola e na bembaki e na embaki bagai labo e ronondolu rosanga bulu kandua ki na ronondolu rosanga bulu karua. E alabeti na parliamente na kawai na kena lutu na wili ni toribola na Technical Vocational Education Training dinanga ni asulia na mateni tu na labo ni bebu ke ena biemba ki sauti e tukuna na turanga minister ni lutu na wili ni toribola mana tolu na undolu ki na ndona undolu tolu na nrau e na ronondolu rosanga bulu e abarita kana tukutukungo ko tuiso e na ngauna e bebu sakita kitigo kina na report ni FNU e na loma ni parliamentia. E sana barai da tale na mateni tu e so na ngauni sala e na non-rabu ke ina First Home Buyers Initiative ia e se senga tingo ni bagadabari na non-rabale e a tuku na kina parliamente ni ko na minista ni beba baltaki ko madhiu na lumisa e na ngauna tarongi kina me barai taka na madala ni First Home Buyers Initiative e tuku na ni amba ki bai labungo e barutaki kina e 1.5 na milioni na dola me mbaleta na programongo ka 2.3 na milioni na dola e sa so mirawa e tukuna ko na lumisa ni ministry na ndikeba na lawatu ni kana lurai ni tubutua e tukuna ni bengara bengo e na senga ni buni tagikina e ndona ka ni sambula bena talamai kenengito e sa sulia na nona be bombauti na ndoni be bagatawli ni Fiji Airways Fiji 7 verato na nona dorbu ni rato na ngito saraba bena ka kanara ni rato na torlis talamai na bilo de ni Hong Kong 7 ka artu serawat sar e na ronondo lutini kadiwa na nono melewa na timengo ko tirio tamani na polio ni mbola da ke sulia no boli e na ba ko taka na boro ningito e na sot ni Hong Kong 7 e ba de tegi kanda na ndo bito ko ni ndo ni ba tabuli ni Fiji Airways Fiji 7 team ko Ben Collins ni rato no ba ka boro bina sartunga na dorbu karasa na raita ya lo takatu no no rabai tabia na lo mani rara COVID ya tumbu batake Samoa Argentina ke Canada kartu sakila na dhurbu mena visa uni wale ni nondotungito ena Hong Kong 7 e tukuna ko gol engineer to baru takiuti tu bakasama na timi kartu satu ne ndoberto na tabimbimbi sai kwa na ngito ena mo ni madongo arto sana dalindi tigo na timi ni Samoa ni bo tolu sanga bul karo ni miniti men dona kaloko ena kabini singa ni mataka taraba na timi ni Canada ni bo walu na miniti me dio na kaloko ena mbongi ni mataka kene oito tini ngito batumbu Argentina ni bo rosanga bulu ka tolu na miniti me ruo na kaloko ena kabini singa varawai ena rawani ni na saraba na ngito kedonguri ena Fiji 1 e kamarota kibuana ndoni be bagatabli dini Fiji ana 7 ko saya si fuli merida ni rato usana didi kinarara na nona timi ni bata ni HSBC World 7 Series ani matani ngona e tukuna ko fuli ni tiko na baga nui ni rawa ni rato na yado kibarani si na ngone leo ena buku ni Olympic Games me baka ni rato tiko na ngonongo ena ikaon ni tutu kartu na tumbu batake alandi ka tiko ena kalima ni tutu
Esa soli kibe Ana Maria na imasi na tutu baga kapetani. Kasa tu baga rau menangara baba bina na non itabi ana mua ni madongo. Ena senga walenga ni rto na bola endo ni bola tutu bo na Fiji na 7 ngito mai Hong Kong. Ena moni madongo ia erto sana mbuta indua na tuba merawati na Olympic. Ena mbaki mayungo. Ebe baga balatina na sulia indo na yala lombole na non rto ndonganga na non da timi ni tanga en rara mai Sonkonpo Stadium. Verto na non da timi ni Fijiana. Rato na sota na Fijiana ke airline ni 7:05 na vana miniti na kabi. Sota ke Brazil ni 7:02 na vana miniti na kabi ni Singapore rombuka. Ero nanga sota ke na timu ni Australia na Singapore wai ni boy 5 miniti mi rona kaloko na kabi. Na rauni ni nasara na Hong Kong Sevens and Fiji 1. Ya sulia tele tunga na nonanga una nandori bibaga tabuli ni Fiji bati ko wais kativerata. Me bukir tu na dorbu na non tu baru taki na buku ni Hong Kong Sevens kana tiga butagi ko na singa ni mataka ero wadaga bata nandun bi ba tabuli digo Ben Collins ke kativerata na buku ni kana ba koku taki na non tu tatango maki kene wale ni kamba koro merto nangaraba na buku ni sot ni Hong Kong Sevens ke na Singapore Sevens tuko na ko kativerata ni sa kana ngunongo me daga bata na tambana ningito ndui merawati kina na vei kaya ngandribi. Ena maki mesana ngito na matay ni ngauna na timini nrua na inside center ni timini nandunga ko Michael Naitokani ena Singapore wai sarangaungo. Esa mai kadibaka na yadai Naitokani ko Migburn ena ika ono ni waboki ni Shop and Save Super Rugby Pacific. Kasa lori talangai kina non listo mai ko Roni Sau Elaisan Rose se chonetiko ke te edir kindabeta. Emosi tungkiri te vita kanibere kitio ni salawa melinder na langi. Frank Lomani teti tela kalabeti rabobo Iosef Masi. Arto sana tega buta ti ngito na timini Rebels. Ene sebu ni ngona me mangito kina nonda bono na timini Rebels karona sota ti na rara na HFC Bank Stadium suba. Ene Singapore wai sarangango ni boy rosanga bulu kalima na miniti. Me vana kaloko ena kabi. Erto na talabenda kena Digicel Fiji Fact na walu na timi mai na Digicel Fiji Premier League kina bula kuchune. Esa varita kana buni lewani Fiji FA ko Muhammad Yusuf ni na bada variti ko na kabitu ni waboki ene ka tulu sanga bulu ni singa ni Aprili. Rona sota na Nandi Football Club ki namba Football Club ena rara na Prince Charles Park mai Nandi. Rona sota ti una timi ni Lautoka ki tabua ena rara na Churchill Park mai Lautoka. Rewa rona sota ki nanrunga na rara mai Lawanga Park e Singotoka. Ena vaiduri keda ni ngitongore na tulu na kaloko ena kabi ni Singatambu. Ni sambula binakatele mai kine bese burubura. Na elewa kabana mateleo ono ena korni buli mai Nashville Merke e abuli e bitu ni erangi na bida na mbaki Sauti kabuni takatuma ni erangi ngo mai bero no ni tumbutumbu ni bera ni ngai baidora ni bara urere ba kyongo na bana ya dongo e tukuni ni atubala ki baga mata una kena baiduri e tukuni ni sandro ni takauti tu ni tubutubu ni korni buli oka kina na katumba kede mena duruma na bono e tukina na itamba ni mbera ni ngai baidora na itobo uvagandomo mbulongo. E omba apaga omba na leo ni bono e raba itabi na tayambi ni kunru ena lomani city e branise ena lomani nonda rerbaka na bagda borborani obisa me baka na ibarita kini kana tomani tiko na nona banga tako Emmanuel Macron na kaukuali ni abu ni bobulewa me mbilinga ni ndu na tumbu sanga ni talitaki ni penseni na tayambi ni kunrongo ya na kena mai tosoi na yamba kini tori penseni mai na ono sanga bulu garua kina ono sanga bulu kaba na tokorua takini nondai ronga na mbogini kwa avangangai na nona matendo na kaibesu na Corvo Correction Center lutu na wili ni tori bola na Tibet abagasangara na mateni tu na ngaunisala ni bebuke sai kwangori na nondai ronga na mbogini kwa me adaba na ngauna katara ni bagadingu binaka.
Radio Bulan Dua Vata me kau ki kenda vata mai San Francisco ki buru-bura sema mai ngai wase yani. Pinasabali uturan kena marama dari bukan orang lelaki bukan binatang itu sudah bitokan dan nak beri bengkel rapat intai. Liwa main toka lau ya mai bertuna muda intai kena siriban tahu binatang telengah pe ya mau apin bilo. Na buku dikira bukan sebuah cukup bikin dari rongo. Na ada bunua bukan terlaki na biasa buru-buru. Kena gitu. Sakot makin go bikin dari ngono si binatulu na rosa ngabulu kaono na miniti. Na untuk selaka kembali ke bawah male. Oya na radio bulan dua mata na kabel singa lo tu lebu. Intai. Apa kembali telengah di bikin na siapa cukup mai. Na no tahu apa na radio bulan dua pata Facebook page na eka binaka ni kuwa na pambulu matangani pe Elisa pe diviti bulu binaka ili binaka na siamo chuma na eka ni kuwa watalaki na pe mare talalang besi apa kan ni binaka na nonra korto toka na tigi no tawaki no mikete kina lendi bono ratu na besi biti ki bono tani kira cukup mentor ser na ke pakatang teken to ngon lel kamayengo na numi tal chungani kina na matu lalang besi Liverpool mai ser ne pakam bimbi be nongu Mrs Wanga ni sau oi pirau na tapala na bengo Mrs Wanga ni sau ke Miss Naitenge Seattle to sambulu benaka keruate ngudake mai New Zealand na ka binaka ni kuwa na va kanuni binaka talanga ve
kasanita nanruko. Bulu binaka nunggu weka baka nuni binaka na nomuru siama chukumai na ka binaka di kuasa nang ulita batalang akina be mari da koloni wanga sista binaka na siama chukumai baka nuni binaka tuyatu sing ulita batalang akina be Britney lutu na singa baka nuni binaka baka talang akina be Luce leweni lopo bulu binaka Terry Tuimanu bulu binaka fals binaka siama chukumai liki na bula mai Queensland, mai Australia, nuita gini toko cukup lebih tokan dan nakab dibing kerabi tentai. Duangan like, duangan share, nonton program usaha reta cukup weekend dan nangon tapi bakal bulat ke cikina. Ni ku na tabo di cikina ya nonton tapi tanlo abot ke ngas di buli Paul Gerety. Dr. Paul Gerety seharusnya bulu bakal tatan embaki non dibing kerabi cukup na tambahan di Bosa dan University ni Japani Pasifika. En dan mai vitalo no chico en non te posso ngabang viti en dan kile ira to manda se rangoli tu mai be ni sember ni ramai bola itu virtu na weka komentele makutu non re chico no ngoni turang na ramasi yo ya todo kana lima na kelok en bi rosa ngabulu se rosa bulu bakata na vite na miniti non do vital no en bi akabi lotu le busana baka chukina sana do bisa maju ke ngase buli Paul Gerety dan rani wakili tukine sona bosa sena bos to sar no debiti ko nga na boso vekila endona mali boso rongodo be endona bonua rani pola rau chume biau en kabe binaka endai au na bang bultal ngabe irto na biokani ar ndo pata chukuma yongo na loma di korbo turanga mai tiliba na kasaleka mai kandabu então ser entara por rongodo como virtu na tilibo boys ele bilu ta kine wais tambuya ngon na matay norto bol murono ndo lutin kaba então na biokani chiko na chuchu boturanga mai buni matolu anon re chuchu na ngoni turanga na tudin daw ni tilibo sambulu benaka na loma di korbo turanga tilibo na kasaleka mai kandabu vitau butaki loma kandabu chinga ke na kerto na wekanto mai na tubulok ka yan no mengelo au ka juga na cigi no tabuki na lo mana sana talanga kandabu bakata lakina endo na koro lo machi tok na cigi no bukilebu na cigi botura kami pal sasa non re cigi no ngoni turang tu no bukilebu kembali tonto soto tongo ante kilanga na soto di bito butake tabu rorua lo machi na bukilebu ngalo tabuki tiliba na kaseleka mai kandavu to mengaloa kena tu na paya na ika na paya na kau mai lomachi wakata lagi na kena tu ika talaga medak sarto gendo bisurech tu antona singa to ngole ta kamata mai tiliba baka bimbinga bir tu na kena maram orto na maram ni ngaloa maram wekan ram ngaloa wakata lagi na tu na wekan ram buluni lomachi merto ngole ta kemandeani chiliba arto sangge pakan di taka ma arto na turanga buni matolu do sana ngole ta kani wakabia do sana siang tal ninge belis tal ena no mundo ve korbo sabar ta chiko ta rongo to mandani ena kabina di komen nan dola butu ena non debi buka marotaki di tapo nei rongo ena radio bulun do bata di boto ko beken de rosa ngul kadio na miniti me vana koloko radio bulun do bata yo pede la nobo no mnindo no bingarabi wais tambuya kerto na tilibo boys non to pata todo ko de piokan ende siamo chukumai ena kabi di bingarabi ende inda
Nabali besar tura kena marama mau na mangiti na nungundina na iau sa mau to nga na ital noya le nungu tangane mai belai sa bula korbo rusu bula miniti me vana koloko nantu salka kampura kibu vale na radio bulan dua bata. Endona mate kuniti wale bubekenda mana wasa Pasifika na hepatitis B. Kuneini ndua mana bayatini corona leni winua mana wasa Pasifika Amerike ni tobi reti kuna matengo na hepatitis B. Ongoli bubeke na kenara ni betobi sena tobi kuna matini ngadangada se liver cancer. Endende mendo kila kesa tebi kontiko. Me bakani sa ngusoti ni kene bakata kila se symptoms bakabo kesa mbimbi na mate. Mbimbi ngoni kila mono bakani kebi nyambaleta na hepatitis B. Peter mai kena telefoni 527 ono vitu va 51 sisi koba na nondo to website www.sfhepbfree.org. Bula vinaka tinay Matthew, ni sawa kuskusibe. Isa, ni bula vinaka. O se vivi mandongo kina maulimat. Ele itaka kina endona nito bakataka kana lailai. No le ukutaka bakatotolo, ni bernirto yavea ni nabulangi. Oi, o dia bakasanga. Erto bakasanga telanga orato. Sarara saranga. Go enda so mga nakakana. Ese minta so manakena bakanya takina olo. Oi, okay. Nagsaraman da kilatiko. Maulimat, Valley Marua Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Vetar tarasarani kina naba ni telefoni 125 saiba vitu tolu 5 vitu. Ene kena itugu matalalai. Na nonda biti, ke ngasini buli paulange reki. Rungodi ena 5 na kaloko ena kabini lotu lebu. Veike mundo e Amerika. Tini karuana na kaloko ena singa lebu ni baka romboka. Veike mundo mai viti. Ena radio bulan tua bata, San Francisco me kauti kenda batama. Nungu chisu nungu banua. Dorongodi na vima mani ono kina vitu ena kabini bungu lulu veike mundo e California. Veima mani ruane kavi kina tolu ena singa lebu ni lotu lebu. Veike mundo e viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship, USA. Rongodi na radio bulan do vata San Francisco me kauti kenda vatamai. Mandreva na veibuke ena kena semi na libo Senegas kita urani buku iko. Girita mai na empower ena ono rua ono saiba dua liwa ono. Ei, nada be kumarota katiko. Senga, esan dondi na marau kina voga vingile wo wakila. Baleta? Kesa mani ka vivi na nongumbula ke mundo sana senga ni lenga. Dona senga talanga ni rere walo ma se mundo warakati o nila wundrang. Baleta ni swada kabatu na nongu life insurance policy. Iko da kamu to waka tapia. Sa tumu matanga na numundrang ay senga tu na nantu pepa. Sa tiko na mate, se senga na pepa, senga na lenga. E se rawanganin dua na nongu life insurance ve Lincoln Heritage Life Insurance. Na company ni life insurance kanga niti kenda vinaka na itoke kanda sama ivoga tiko ngoya Amerika. Rawa sar na boga leo fomo. Text mai kina vase walu wandua tolu walu 5 ena kena ituku matelalai. Radio Bulan do Vata me kauti kenda vata mai San Francisco ki burubura. Sema mai ngai wose yani.
Radio Bulan Dua Vata, Mekauti Kenda Vata Mai San Francisco ki Pura-Pura. Sema mai ngai wose yani.
O weekend tolo miniti me vana kaloko turang kena marama darbo kena kona leo ya na wei kola ki tabua na italno ni kakabor ni dondomo. Iya so sa ba juga na kabida kan kuwa. Iya sa bang sabu itu na bagun ni bina ke bago sangge siamo juga mai. Siamo don sartu mai na wekangu. Elo bena kasar bagangan no to sangat juga me lewe na no to lewe ni matu bale. Kento me to ka ko ni matu bale lai me to bi rei ndol tu kan ka tumba to lewe. Ya nakangaturan ni pagator meto na lele butukina o ya meto na ngai wasia tu yani na nonto vilomani ba vita dini ba bubale ena ka vida ni kuangai sia takatungani na radio mbulon do bata Facebook page kena live chuko ena ka vida ni ko o bagre takachuko di don na muni ma da ningi tongo raungito na nrua bata kerto na nrua leo mai na HFC Bank Stadium o ya na Singapore Ruai bakatala na Hong Kong Sevens o kala utal no takachuko na no ya samai bagre takatalga no non ni bakata bulidi non the coach ni Vitu o ya Ben Golling sin dona bosa zabutango baka bakan di tege umandanga ni sanduan na ivalu binaka ertuna valukin ertuna the dorbokla ertu ngole mai Sydney mai Hamilton sangani rawo chiko ertu ngole mai na American Leg LA bakata laki na mai na BC Plate Stadium Vancouver sanga chunga yo sabarita ko Ben Gollings ni wato ko na quote, it is basically cup final after cup final. Yan nabi kaya bagaritak may nasota ki samo kinamatay sa final tungay niya na nonda matetimi. Bagaritak chuk na nabi kaunggo ni ero nasota bataki samo na matay Canada ucia rosana ngay zambolo tali wataki Argentina. Ngo nabi kaya bagaritak na turango. Everybody's fighting. Everybody wants an opportunity. Everybody wants to hit quarterfinals. Everyone wants to hit finals because of the points and the Olympic qualifications. Yan habi ka bagarita ka chuko sa walangan ni kenarawa chinambilo may Hong Kong bagatang kira na kira sangay o yan Olympic qualification ya ziwa na dorobo urto nanggito na muani mazaongo Arto Asia nga saranga ni Arto Asia juga na sota batake Australia na embaki sao. Jika membalik jinanga ni so virto Arto me bakata kitiri ni itamani se ngole sar na campaign na Ronondo Lucini Kawalu salilis talmai na durbo ni rabita ngome bikito. Ya bagarita kan toman no Gollings ni sama ruta ka cukup bagale na non blend cukup mai na durbo war sangito chi mai Hong Kong karlis juga ni timi kerto na durbo karto nangito juga ni save ningon. It's really exciting when we can bring 4 new players into the team for their very first tournament and they perform the way they did. I thought they performed like they'd almost got 2 or 3 tournaments under their belts. Really proud of the way they performed, all 4 of them, and you know, I think for them this was a great learning curve, and I'm sure they'll only get stronger and stronger. Ya nabi ka bagarita ka chiko Ben Gollings sa wala ngoya sa uts talangay rusang ulemba kertunggaling gitu talon tungoneleo in Happy Valley may sokong po ka sando sarangan nangonan dinde ka bagarita ko saya sipuli na itugutugung go ni ucu siningon orto angole kinarunundulu katulu ya urnon dangoneleo nangona saroya au klaser to andono makamba kamai ndo same coach go ele no kuna tumba ndana kai ne bo muria mandra kenital no ya bo reta kan andono bota bulidi se sifuli na embakia au inta kana bolor to nonto ngoneleo orto anganga urto na to kinirara na tul sanga bulkapa kai tini ke ruang go na kai bo reta ko sai. The opportunity for the women to take part in Hong Kong and also for us as a team, Vijayana Sevens. Other places participating in the World 7 Series, but to come here in Hong Kong for the first time, it's an opportunity for us to play and also experience the atmosphere and the history that Hong Kong is about and how we've been so successful for 19 times and for the past, the trend that was 6 or 7 times in a row for the men's. It's inspiration to the people of Fiji and also for us. Yan nabi ka bagarita ko sa Espulyo. Okay, orto na tangon nila ng Vijayana Sevens na sota bataki Islandi na matay ni sota Brazil na karon ni sota roge sota bataki orto na matim ni Australia
kanto bakamin rendre juga nonto bakanta buri to ya bakarita ka sa isfuli inspiration juga birto to na dorbo balata na Hong Kong bakatunga gitu tunga mai bici na nonto mata timi ya bakarita ka nerto na raw ni Rise to the Occasion tal ngarto nonto ngone lewa merto bakata girto na dorbo merto valu baku kuasar mena raw ni ndona podium finish duro tolu o ya ni dava na sot birna ngone lewa en Hong Kong saba tu baya na vital nom bali Hong Kong artambili juga na linu no ko sabare ta juga na no bakata ngaki na nonto mate timi na Fijian rua nda rede juga ni sama ya ndingi kita nga na nonto mate timi men sotava o ya na mate timi ni Melbourne Rebels don line up binna kasar biuta juga na nonto doni bakata buliti o ya o Mick Byrne o ya ni salius talema the Sledgehammer and kiladi wakati ngui in a couple of matches ago in the buku ni concussion wakati ngui kina na bongo ya ni mata ka boru sebelum kelima meniti me vana koloko don gitu mbula kanta na rete talikin non lismo Sledgehammer ando sarna timi binaka mbito bota juga na turango Mick Byrne men sotava na mata timi ni Malebani kana ngole chung mai sigin matake santa baka sebu itu kana baka nuni binaka berto na turbo kena ngone lewa na buku ni sot ni mataka siang wale nga mai non to puno mani bici me Hong Kong kento to sanangai buki switch ngai to sar chini kalima to lande mai na vitu to redir to ngone lewa to sana ka to sana takabo to sana chianga kento na kena bo na via se burubura na veka to na baka dor chuko ko sar nindo itu puno nanra mosula kana to mate timi dangai chia okay ena ser tarabo na bambulu matangani kina be Caroline Wipin bulu bina katau bina kana sambati siamu tu mena ka bina ni kuwa lolo sia wakatala kina be chone toro bungalei malaka bugale besar na siamu cukumai dona ser sakere cukumai min dona ser ki buno balabu api sakira rube bulu bina ka bulu wakatala kina bina upansi panene lebu waka bina ka tagi cikuna nom do siamu cukumai en eka bini bingarabi endai en radio bulan dua bata i andon sera se kere makau tokomai usaba cukubango ande muna se play tagarao ni sember nerto nangai kunrumai orto na kere cikuna nom do bibu sochi ni sember juga di bakalele na sere en ekabi de bingarabi endai ya nangai indona ngau nangai rongo baki ni kina we kemdo upamu to mesa rongo baki serra ni go ina wotingu da bembeka na nongo da lai ngona wai ko la kitabu na serra go kiri sar chume Australia sambulai bembeka nongo wakamuna nugetata isandalamani amarakawa sainani daruvekilaikina dekevunilasa wekamikamila aina ya makindu adiwa vitunu Wakawatinda lomani Ea hawadani taluna yamani Besana lomangu kanrotani ani Mau Nakakana nayau Nakakele makarautani Nemaleta longa rumah kamau Wati Kone noga kiau Nyanga moni kemuni Nesumai miau
Biasanya dasar na sir membeli ciri lagi di bingkarabi na God Force ADT Supa. Bako di binang kata juga na nomor 2 bingkarabi tu nabi ngono tu dokosar kenan rabi tu nabi kampani nabi chico kem do tu dokosar na bakal silisi ni God Force ke beli tu dokosar na zakata ka security no depono lama ni biche merke nabi asai buru-buru taleso. Bako di binang katu ya na buku bingkarabi tabi klan sa babola kan le baka dur tal cungan nabi so yang rana kabi klan ni do modi tu nambongi model luto kentai anda ando bago di binang tu bir non tata wir na tua kanda tadinda erando sulit tu non rembulan buku ni ken ando boraj tu nan rakim bata bata erando lean rabotu na we chico ni zaka tamban ni mati ni tu itu udah baka sama baka nanumir telangan dan do nanumir telangan no visa erna lingin law no tu punua baka telangan kina we irana iya lingin ni wow no tu punua enda taka binakan nando yan rabi tu enembongi nangon enda sando mo di tu kina enda talno ya mai we irto na tilibo boys na velu takine wise tembuya God Force ADT Supa. Sibi na pa, na tini kalibang na miniti, na nonto salika kambura kibo bubali na radio bula ndo bata. Bula binaka tinay Matthew, ni sawa kuskusibe. Isa, ni bula binaka. O se vivi mandanggo kina maulimat. Elay taka kinendo na nito bakataka kanalaylay. Nulay ukutaka bakatotolo, ni bernirto yadea ni nabulangi. Oi, o dea bakasanga? Erto bakasanga talanga orato. Sarara saranga. Go enda so mga nakakana. Esen enda so manakena bakanya takina olo. Oi, okay. Nagsaraman da kilatiko. Maulimat, 5525 Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Veitara sarani kina naba ni telefoni 12525 saiba vitu tolu 5 vitu. Ene kena itugu matalalai. Nungu chisu nungu banua. Dorongote na vima maniono kina vitu ene kabuni bugululu ve kemuda we California. Ve mamani ruene kabi kina tolu ene singlewu ni lotilewu ve kemuda we viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongote ene radio mbulando vata San Francisco me kauti kenda vata mai. Isando umbulu binaka. Dosen gay toki mai? Endo binaka tu bangara? Iyo, nimbula binaka. Kito singi toki bo sarangamay. Satu tokan dino Pennsylvania. May baka tumuli ang madoni turta na tatakan na tumbuni wayway. Iya, kito sa mista ka saranga nakakana waga biti. Kito rongoda, nito gay kendo na stonda ulit kenda to kakana. Iyo, na Fiji Cover Store. Ito ka saranga iliyong nakakede tukina. Na Fiji Cover Store. E kau te viti mai voka boleka ka voka se butaka na bona nalu. Boli te kitu kina na tinika, tini bulu makau, Taka's ice cream, na mateni, na ika na mbele. Yado kina chase ni gunengona, na twisties na bongo kay na bean, kay na bunga tali. Sangay lebu sarangan ngona karen ngona binakandina. Kay indolo bo talangango na Nondato Boutique. E boli te kina na isulu kanta kilaita ni kina daga dilinga, karami soli boy loloma. Wei kemo ni mai Pennsylvania, kena veibu no bolekata.
Rau talangani vakau tanga mai na nomani ota na telefoni se email karatau nangai vakau tanga na nomando voli. Yana Fiji Cover Store LLC, 100 South Mount Vernon Avenue, Uniontown, Pennsylvania. Nabari telefoni vitu saiba vitu wadi orua vitu diwa vitu ono se vandu lima tolu saiba vitu diwa rua vitu tolu se email kena fijicoverstorepa@gmail.com. Radio Bulan do Vata me kau ki kenda vata mai San Francisco ki burubura sema mai ngai wase yani. Sinai sambala bundina endo sengani veirai
dake mailewa ndarusimba musuka sombu ya vinawanisiwa songongani marau nevakatangi ni dhurumiao auna musuka tunga senga taleve auna mandua sua bakamalua nikuwa nambongi ni ngunu singa auna musuka tunga senga taleve auna mandua sua bakamalua nikuwa nambongi ni ngunu singa que manda mai tuisi la benalinga ndarondani si kuatale niko kao ai no musinga ni sudu enda toso mai no mulewa mai tukuna veya uno mulenga masa ati indina lenana amusandenge ndaru mai meke auna musuka tunga senga taleve auna mandua sua bakamalua nikuwa nambongi ni ngunu singa auna musuka tunga senga taleve auna mandua sua bakamalua nikuwa nambongi ni ngunu singa amusandenge ausamudenga eke amusandenge ausamudenga eke amusandenge ausamudenga eke amusandenge ausamudenga eke auna musuka tunga senga taleve auna mandua sua bakamalua nikuwa nambongi ni ngunu singa amusandenge ausamudenga eke 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 amusandenge. Yo santi sarturan kena maram amusandenge ausa modenga ye ya totoko chicken na bitoka na kabri binga rabidenda ya otai tusi mareau debu sibi na va na rua sanga vulu ka ono na miniti o tenga vida ni tuku ni bibolengo e na rongo to manda na non de rongo mai vol ni songo cha sandra ki tomana na non de bina numi na ser lima na kaloko sana tukina non tangas ni buli Paulangireti en na rongo di ramanda na isibu ngona na radio bulon do bat kasana do bat juga en via kabito do sar ni lotulebu en da sana mai buli juga na non da bosa sana tiri kapai non da penua en da tiga bumantanga ni ko men da kilei ramanda lele sandan dang kalinga mai da sa rongo tu Paulangireti o kondo talonot mai weekend na we bosa ke tengah ba bici lebon to ko yo ko la ko tumanda mai ba paling mai kila tu ba tapon to bosa ba bici so nangon sandan dole ba tele ba ngo kenda la ko inde di kenda juga turanggur lebon na bosa kla okay ni ko to sana ga bitar toron ki da ba bina ka mena lima na kaloko ngai nama ka sa to Yavalata Deonangai Velata and Radio Bulan Duavata. Veitalono te kina na vika membaleta na nondong bula. Mai veira na kena daw mai na tambana ni bula so. Nasi na puniwai. Promoven na bana kaloko na vika Avenue City and na veito ko ni Lincoln Heritage Life Insurance. Na kamba ni Life Insurance kanganiti kanda na kaibiti Amerika. Isan daw bula binaka. Dosan gaito kimai? Endo binaka tu banggara? Iyo, nimbulo binaka. Kito singi tuki bo sarangamay. Sa tutokan dino Pennsylvania. May baka tumuli ang madoni turta na dadaka na tumbo ni Wayway. Iya, kito sa mista ka saranga nakaka na wagabiti. Kito rongoda, nitugay kendo na stondo bulit kikenda to kakana. Iyo, na Fiji Cover Store. Ito ka sarangay ligori. Nakakede tukina. Na Fiji Cover Store.
E kau te viti mai voka boleka ka voka se utaka na wana nanu. Woli te kitukina na tinika, tini bulu makau, Taka's ice cream, na mateni, na ika na mbele. Yado kina chase ningu na ngona, na twisties na bongo kay na bean, kay na bungatali. Sangay lebu saranga na ngona kare ngona binanadina. Kay indolo mo talanga ango na nondato boutique. E politiki na isulu kanta kilaita ni kina kina daga dilinga karami soli boy loloma. We kemoni mai Pennsylvania kina vebu no bole kata. Era talanga ni wako tanga mai na nomani ota na taliboni se email karatau nangai wako tanga na nomando boli. Yana Fiji Cover Store LLC, 100 South Mount Vernon Avenue, Uniontown, Pennsylvania. Naboni taliboni vitu seba vitu wadi orua vitu diwa vitu ono se wandu lima tolu seba vitu diwa rua vitu tolu se email kina Fiji Cover Store PA@gmail.com. Jangan bega ni pas tegi na mulore na buku ni smoke check kita orang ni buku iko. Girita main itu tim ni Empower Team and Southern California Pacific Islander Community Response Team mo kuneki na nabibu ke bagai labu kaseng ni saumi. Gir mai en ono rua ono saiba dua liwa ono. Na nonda viti, ke ngasini buli paulange reki. Rungodi ena 5 na kaloko ena ya kabini lotu lebu. Veike mundo e Amerika. Tini karuo na kaloko ena singa lebu ni baka romboka. Veike mundo mai viti. Ena radio mbula tua bata, San Francisco me kauti kianda batama. Bula binaka tinay Matthew, ni sawa kuskusibe. Isa ni bula binaka. O se vivi mandongo kina maoli mat. Elai taka kina endona nito baka taka kana lain-lain. Meu leu ku taka baka totolo. Ni bernir to ya vea ni nabulangi. Oi, o dea baka sanga. Erto baka sanga telanga ora to. Sarara saranga. Go enda so mga nakakana. Esen minta so manakena baka ngataki na olo. Oi, okay. Nagsaraman da kilatiko. Maulimad, 5525 Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Veitara sarani kina naba ni telefoni 125 saiba vitu tolu 5 vitu. Ena kena itugu matalalai. Ogona rongo manu wali songo, nei Maulimad, 125 Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Bila sabole bu mauli mat tapi tadi tuku cinggo men baga di teken weekend na kabi di beng rabi endai matai to nangol ber to nangon nelewa mai rukune venda kuwa merke ena baga durchiki na waya na nonrto maru takachiko na ikabitsunga bulu kalima ni ambaki ni ken ni wingarabi di kurri bulu ya mai na nonto puno loma de biche baga takachiko na 75th Diamond Jubilee ACS All Girls USA na matai sarangan ni singa ni bulo e pereli sabo ngango e vida na uo me boga durkina ia na boga durkina 5 na kalokin na tini kerua na kaloko na 5 kina vitu na boga durkina cocktails kembal mungai machinga ni bote kina nomu ni diamond white with sparkles of gold ni formal tu na mu sulu ni utstal tungani na dona madao ni karabitabi boga donu sara kina teveli o sa na lain dambi kina sen bambeka lain do sartu mandanga le sipta tu mandani sona cocktail bitar-tara bitakan ye mengai lagu tu anambongi sa nawatu en o tambadi wai ya na main 5 kina bitu na kaloko na bodur kina cocktail ange muritu na ba kabi na bikato dogo ya mezo charchu na tini keruan na kaloko na bono na bodur kina Embassy Suites by Hilton Donan Rao Capitol Avenue Sacramento California 95814 Donan Rao $5,000 na tikite bi kemunito dogo sarra na ngone leo na marama Hulioti na koribuli binaka na andi takong bau school na nomuni songongo ke kemunita lenga na turanga na marama dorbu na ngone lewa nenda sa suret tu boga bubale menta ngole hani donan raw $5,000 na tikite yo binaka donan tikite se sota lai tugu matai lalai membaleta na 75th Diamond Jubilee ACS All Girls kana boga doru na Embassy Suites by Hilton Sacramento ngiri berto na tolu na juri lelebungo
ni kuri ni bulingo vani mbiu mai wai na president 415-524-5973 Anissa Billings na treasurer 209-507-6877 kay kwen imundu-mundu ni lewango tau va siti ritova Madam Chair 831-229-2476 Yan itugutugu membaleta na ICS Old Girls Diamond Jubilee 75th Diamond Jubilee celebration kana bago dorcho na mateni singa. Ya nakini kerua kene utu talangan itugutugu bikin na kabinang ni kuwa ya na seafood banquet karton bita patachu na tiki na ono kandabu wakata ko yerto chu na ono foundation na banquet go ko sabore ta chu na bitan singa sa o chu ndo bare ta chu go na kena buke chunga tini kendu na koribuli men na sano kandabu ambale labo na raukina na badi boli kina ndra ni buli na ngoni buli to dok sara na tini kendu na koribuli go katini katol lisinga ni bulo me na kay bogador kina kambale sa tigo buli tigital chu ngo na tikite andon na raw dola na tigo buta men ruana kalok nga na kabi kina bit kambale ample time ngol nga mai may baksinga lebu sa early dinner tu yabe so o cha bitu na kalok ro ngi ngol listalani kina nomo venue se zabanga nange bogador ni otia ziwa Ross Valley Drive San Rafael na buno na bogador kino na seafood banquet ngo kartuna posto kina lepani bun turanga serma ngiri ana sa kroitamana donan raunan dola kilana daba it's a very worthy cause bukai tunga kino ira na liuta gibiti tu en singa ni mataka bida ni tukutuku bikenda en kabdi venga rabi ndai en radio Mbula dobat sabinak toman non devina numena ser sana la ko na kango maleta ni sa solek sar chu weekend na ngona sa bo bolek talanga me ngona me sana buro mai kin na kangu wai na ichu chu boturanga mai andile makutu na chu na turanga rama si buni wai Paula Ngerechi and na vital no chu na dona ngona leka mongo okay au na pagambula manda be Susana Ralobo vaka doda na kabinang ni kuam bula benaka malo mbula bakatalang kinabi turanga mai kulibiti ni bula sa kerendo na ser mai na koro na utobea ono ke bangkarama ta be kemuni mbula talanga be malo mbula be anti sobulo walu bakadengu chuke pale ni uchimbe kama na takataka na kabinang ni kuam matangali ndi sabe skulu benaka nando sia machuko mai me atutaki Cook Islands bula benaka Joe Kessa wala mbali wai nakawali besar na siya main na ngasi main na chini na numital nga kina na bunuan daron daw yang beta boli may na zubu beach ay na tao ni may na indobi sarto lolo makedi tueli bi kebuni orto na ngonele auto doko to ndo taya beto kan na batini ngoni sala may na indobi arto bagay chico may bola bali wai waka ni nimna ka be ayri na tema bulbena ka sa na siya may na kabina ni ko may tonga may rewa na matubal ni Lesi Wong na siro bulbena ka mu mbula na siya may na mata bintabu baka ni binakatal nga be knocking garau na weka na siya may maleba ni na ngoni saw na kabini bin karabi dindai baka ni binakatal nga be maramataw vani bulobo na South Smith na siya may na below endi mbawale gara cuma na sere na lasu kota kabio mevirto na wekolo klan tombe ka laus tekira na kabina ni kuwa baka talakina Abang bulu talanga be Miriam sa umaki ni bulu benaka na upasipa nene leu bulu benaka sista ini ise engger tambor ranjini batau my faith benaka sa boleh na siama cukumai na ka benaka ni kuwa seng lo de talanga kina be Ratu Moses lawe loa na staff ni Sunset Express so benaka nando bi bole tu suba lo toka suba nandi dawir tagi biti leu baka benaka nungu zala leu sar tabale tumbur na walurua bulu benaka na siama cukumai Santa Rosa sa kima milolo metu doko tuyani na buku ni pili new binaka ko chile chumi azahari baka talaki na bimoleva na sala zola binaka brada si melimbola do talengo si matala si chumi ngai peteluma baka binaka tagi chuna no ni sema mai na yakabina ni kuwa ke kimni to doko sara na Vito Kani bulu binaka my brother Ates Dayal thank you for tuning in this afternoon OB maybe you in Hayward or in Sacramento wherever you may be thanks for tuning in this afternoon Ates Dayal Machuka Olitsek bulu binaka maramakai naita baka nuni binaka tuyani nuita kini to toka chiko na Vito Kani en ekabini vengarabi
Enda okay ngonto birto na sere ta sa keri pakali besar cuma ngongo go enda na rongo to bitara bengo e vida na sere ka keri chuko na kabina ni kuwa na sere ngoni sana kere mai sana nunggu itabi mo na wakateng tagani na lasu kota kaba bia we go mai virtu na waikula kita hua nomuni na wekango ni kere chuma na kabini binga rabini da uchando na sere kia sawa kere tale chunga mai ena gisanga me na wakateng tegiani Kito sa atang ichungko na sana mga turang omba na kay binakadi ko murutolo bina. Asuko da kaba buni nogu mai rarawali. Ko mai la sutta kabeau ni koninga alatu. E mai kani anina na utongu nongu saga ekila. Iona asuko da kaba bea uruinga na saranga. Isa mailo malo mania ukina. Nogu asolia tukina nogu tina. Isa mewa soti nogu seranina kita. Somo keu se awa mai dikimu ena e matai ninga una. Kua mundu ke mai wangai setani e rui rerewaki. Kamae lasu takani ko asemeratuni wakawaki. Kosatoana numakina no muosani be alalaki. Lakimbu awaki matamu na matan ratona no mu vetinani. Oh, sianga sana ni wakalaeva uama erongova. Kau baka susolo sarakina kangole kilau toka. Natambua na itiko ni beba karau taki. Eula kitu kuni kobei ratona nomu vetinani. Isa mailo malo mania ukina. Nogu asolia tukina nogu dina. Isa mewa soti nogu seranina kita. Somo keu se awa mai dikimu ena e matai ninga una. Ovo soti au yang dikerua ena lalau da kava. Ni wakaunanga o tamamundo ena lasua da kava. Au kerea mungai tukuna mekua ni wakarua taka. Me mai va kita kike mundo oliveira na tamata. Isa o mailo malo mania ukina. Nogu asolia tukina nogu dina. Isa mewa soti nogu seranina kita. Somo keu
Creations production.